Ukahamukan nubitaan ini arubiat. Kita sa pinakali ini yung kay kasaopo do kita. Ukaro kyokay. Sa kagamapuro. Hamukan nubitaan ini arubiat. Kapiragan ko. Puri kyokay to pitura puro amin saan. Kunini neho jitini uturik. Sagao singko hananay saga. Itinay kita singko kuan. Sagao singko nubitaan ini. Salina ito. Singko to kita. Masingko ito. 成功的意思啊！所以独立教会70周年，我们坐落在成功镇，当然我们眺望成功。就像我早上跟朋友的分享，我见证了独立部落在70年前设立了教会，这个教会福音文化族语就是我们的母语生根发芽的契机。 Saat ini arumia tulungan itu pintu apuro amin sah kita itu dihawi. Pada itu bukan tenar seminta amafana itu. Orang seminta bisa amisai, bisa pancahai ini yang meminta. Sekarang ini dia tu miringai kaya meminta. Bukan para radio no. Nanti ini aino di tengah untuk asal, kaini anin sama ansaga. Para radio tu hemat no farusa. Sekarang nana di kita ini arumia. Tu permat no ama. तो खर्च है और बंदा इतनी तो नहीं असरा तो नहीं असुता है तो ये कल्याण sekarang ini neko separuh nuama pada kalau kyo kai porong do sarigaka mapuro ini apa mapanganganay isa ni kukaro niara kaya imadoro kupangan numita Sagatusa kuana teitian kamakan numita ini sagapacakat temek tuama ina kadayan kananay malakren ko ni kahamat ko forza kita turun yang kuana teitian ina kakal ina kapa ina tore